Dobry večer, počitovani patrače. Witajcie u jeszcze jednym wydaniu emisji Dobry večer Vojvodino. Hoćme i za Nješka, jak i zvyčajno, najavili 3 tematični celosci pre čas, ktorý máme na raspolahanju, pre zloženost temi planovane i za peršu čas i hosoh, ktorý Nješka našli času priz do našoho studija, najavenu reportažu zo veľkonocnoho ročnoho koncerta Kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko u Đurđove budeme emitovac u ramikoh našoho televizijnog magazina na nedjelju. Tak nješkajša emisija u peršej časti pošvecena obrazovanju, a potim šlidzi specijalne vydanje emisiji Časi mladosti. Každý rok približno u tim čaše jedna z najaktualnejších témov u našej zajednici to upis školjárov do ruských odzeljenjoh. Téma, ktorá nažaľ pre vecej príčiny z roka na rok postáva vše neveselša. Nasamprec preto, že statistika vykazuje reálnosť, že nás vše menej jest. Toho roku, jakže zaklada hodze nám še slučic i neslavný rekord, že u poriadnej nastavi po rusky u 3 našich mestoch, kde še ona odviva, budze najmenej upisani dzeci po teraz. Nasamprec pre situaciju u ruskim keresture, a neveľo lepšie obstavini ani u druhých formoch i druhých úrovňoch nastavi po rusky, a o tim, co to znači za našu zajednicu, jaki kratkoročni i dlugoročni miri treba preberať, že bi še situacija premenjela i či ju uopće mož i kelju ju mož premenjic, Nješka beše dujeme s našima hostami u studiju. Z nami Nješka večer predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacov, pan Slavko Rac. Vitajte. Pani Melanija Rimarova, predsjedateljka odboru za obrazovanje Nacionalnog sovitu. Vitajte. I pani Irina Papuga, profesorka pedagogiji i člen odboru za međunacionalne odnošenja u rodu Novom Sadu. I tiž tak dlugoročna aktivistkinja u Društvu za ruski jazik, okreme u tej oblasti, o ktorej Nješka bešedujeme. Vitajte. Ďakujemo bar, že ste vidujeli času, hovorimo taký, da kus nie prebrz veselej temi bešedovať, ale bar značnej za našu zajednicu. Skoro jak še rozpripovedame tu u studiju, predkladam, že by sme opatreli jeden kratki zvid po naših tih 3 mestoch, ktorý sme spomínali, u kotrih šotrimuje poriadna nastava po ruski, znači iz ruskog kerestura, Kocura i Đurđove, i verim, že nam to bude i svoje fajtovi šlagord za rozvarku. Odkedy ja robím, jak som kolegyňou skorej pitala, i co u penziji, ešte nikde nebolo teľo malo deti. Vše bolo, keď už dohadujeme, upisovali po 2 klasy, 3 klasy do peršej klasy, a toho roku, nažaljem, jedno odzelenie bude. I to, nažaljem, 25, hoć keď som čula i od par rodičov, 2, 3, že ani toti, par deci ne upišu do peršej klasy, seljaše inze. Ne ostane u keresture. Tak željem jedno odzeljenje, nehodno napraviti 2 odzeljenja. Bojim se, že bude neki problemi kad se otvori jedno odzeljenje, to znači u buduće njem po jedno odzeljenje dok idu do viših klasov, znova jedno odzeljenje, to normi nastavnikov, a znam, že u buduće je, znači, potpuno školarov za 2 normalne odzeljenje i po 25 školarov, takže bude nam dajak trebac premostit i upisati možda neku dobru dzeku i pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Nacionalnog sovitu Rusnacov, že bi še zažlimo tureli 2 odzeljenja u ruskim kerestor. Jes realne šanse, že bi še to porobilo po vašem dumanju? Ja думам, že mož icko kad je dobroj dzeki i kad je dobro razumenje. Toho roku 8 predškolci išli do ruskog odzeljenja, a 9 nam upisani do školi. Toto co moje dumanje i ja už da skeljo razpovtorjovala, думам, že bi trebali u ovodi vyanketovať z rodičoch od 4 rokov, keď upisujú dzeci do ovodi, že bi še tedy opredzeljeli či žadaju učic po ruski, či po srpski. Kto ruši po srpski, von u tej grupi i von še nje žada vece i vidzeljovat za tam, ili žada nastavic i dalje u tej grupi buc. Znači, doz veliki problem kad mi na 5 roki vidvojujeme dzeci z grupi. Думам, že bi bilo uspiha i veci školjarov bi sme mali po ruski, kad bi sme vi anketovali u ovodi i napravili grupu po ruski od 4 roku.
Mali sme iz Hacku z predsedateljem nacionalného sovitu, bol nam u Naščivi, takže sme mali rozvarku s rodičami, kotri majú djeci u predškolskej ustanovi. U predškolskoj ustanovi jest upisano 7 djeci u ruskim odzeljenju, ali od tih 7 djecog štveroš u stvari nije od tih 7, ali za teraz máme 4 upisano. Máme i djeci kotri hodzeli do srpskog odzeljenja, taž upisali do ruskого. Takže išće nie zname pravi stan, pretože máme djeci kotri z mišovitih malženstvoh, takže teraz še dakus pitaju i mami, i tati, i dakus to problematične pitanje, ali uvidíme, думам, že toho roku bude ruske odzeljenje od septembra. Podnješeme vimohu do pokrajinskого sekretarijatu za obrazovanje, takže думам, že dostanjeme. Že budeme mati jeszcze veci jak 4 djeci. Vidjeli smo i čuli to kratki zvit. Sama direktorka z Đurđova spomla, že se boli u Naščivi, keď ne spredam i vi, pani Melanijo, i vi, Slavku, u Đurđove, a boli si i u drugih mestoch. Co še šitsko prebera i co eventualno išće može se dopoljnic, eventualno vjazano za to tu situaciju. Potim po šitskim ih oziče kolo šterace cero djeci toho roku cale generaciji bude u porjadnoj nastavi. Zato razveše dojemeljem o porjadnoj nastavi po ruski. Bardzo alarmantna sytuacja, co jednostavno pošičuje asimilaciju, za ktorú všetky známe, že budze sme nedomali, že bude tak náhlo. Nažalj, že my biološki prepadáme, že naše menie jest, veľiše odseljuju i to bude dlhotrvací problem. Nacionalni sovjet, co prepoznal, to je jedino toto, že bi uvedalo određenu formu stimulaciji, jako stipendiju, že bi rodiči na određeni sposob ljehčejše še opredzeljeli, to 3000 dinari každého mešaca za djeci u prvšej klasi osnovnej školi. Tu bolo krásne predkladanie Senky Midešovej i думам, že to odješenje uvedeme jak od praksu, že budeme mušiť toti stimulácii počať uvodziť ešte u predškolských ustanovách. Tam, kde še djeci opredzeljujú do odrezených grupoch, že by vecka na tot spôsob už boli prijihtani za peršu klasu. Stimulácii nam ostali i za peršu klasu gimnaziji po 5000 dinari, zato že máme i tam problem otrimati to naše jedine odzeljenje našej ruskej gimnaziji, a tiž nahradzujeme i našu djeci na Filozofskom fakultetu na odseku za rusinistiku. To ti mali kročaji, ktorý nacionalni sovjet može napraviti. Iskustva drugih nacionalnih sovjetov vekših od nas, jak su Mađari i Slovaci, to, že matični državi za njima stoja i to dosť veľký peniše za to opredzeljuje. Kupuju i prevozky, že bi prevoželi svojih školjarov do tih mestoh i do tih školoh gdje ne možu porjadno otvoriti svoje odzeljenja i to je ih velika prednost. Mi s tim skromnim budžetom, keď možeme, to budeme opredzeljovati, ali napevno, že musíme všetky sili uložiť do toho, bo my, keď djeci potracíme na tot sposob, že ne nauča macerinsku bešedu, mi ih vecka jak nacionalna zajednica uopšte straceli. Znači, oni veci ne možu provadziti ani našu literaturu, ne možu provadziti ani naše informovanje. Teraz, evo, povedzme, darmo bi oni patrili na televiziji nas, keď nas ne budu razumic, nehodni čitati presu i mi jednostavno straceli členov naših zajednici na to sposob. Takže všetky usilovnosti nacionalnog sovjeta budu u tim naprijame, že bi pomogli rodičom, ktorí dneška stvarno u češkej materiálnej situácii, ritko kto še može pohvaliť, že mu materiálne ne opredzeljujúce, ale očiljadno, že to je nedostatočne. I vi často, pani Rimarova, hodzeli po tih rižnih schadstkov, gdje bola tema obrazovanje, školjare, upisi. Zname i provadzeli sme, že často še truzici i deki vidanja, i ruskого slova, i deki knjiški i tak dalje, i probovat s tim djecom odnijez na ruki, podarovat, ktori to šitsko formi, može bude za ktorých i vi rozdumovali, že bi še to ti djeci uvjazalo na deki sposob za našu zajednicu, že bi ostali vjazani za naš jazik. Naši djeci imaju nadost, mi še možeme, da njih povem, že pohvaljiti, za razliku od jednih nacionalnih zajednic, ktorí nemajú ani učebníky, ktorí až teraz počali vydávať časopisi, povedzme, co Bunjevci, Horvati tu u Vojvodini. Mi toto máme 60 i 70 roky a učebníky telj roky, keľo máme obrazovanie, 260 roky. Ali
Нам проблем, že vše meni deci znajú jazyk. Toto najzastarjujúce, že my češko, jako čuvame, češko dbame o tim, že nam važne začuvati svoje, a bar zlehko prilapjujeme ljudske, znači prosto volíme da kedy cudze jak svojo, tu problem. Bo mi možeme, mi máme i učebníky, mi máme i knjižky za djeci, za najmladších, ali keď oni už to veli zemišani małżeństwa jednostavno ani nie zainteresovani, govore, a mi to nie rozumíme. Isto máme i časopisi, ali harimco problem jazik. Jazik nie čuvame. Jakie iskustva generalno i vas i drugih členov odboru za obrazovanje u tih nepoštrednih kontaktov s rodičami? Keljo mace dotyki z njima? Keljo je znahodi, že biše z njima o tim bešedovalo, o čim prave bešedujece? Думам, že bi tu trebalo vece, išče vece i nahodi, ali za šitsko toto, nie vyhvarjam še, ali treba veljo vece i času. Zato bi već kada povem, že cala naša zajednica trebala dati spotrimovku tim, ktorí by trebali vece i kontakti imati z rodičami u školi, praviť taký roditeljski schadzki, praviť schodi, stretnuca, keď oni imaju da jaki svoje programi, da buď tam prisutni, znači vidvojiť svoj čas i buď tam. Vece bi sme trebali pošvecovať tomu. Často da se pređe, že ani ne dojde do nas, že bulo da jaka programa, da jaki, ne znam, da jaki rižni zmisti i u ovodok i u školoh, nam že bi sme tam trebali biti veci prisutni. Irinko, bolo spomenuti, pan Slavko Rac spomnul nakratko, kolo toho, že praktično bar zvažne i vjerojatno i najvažnejše co skorej djeci u predškolskim возрасту ukapčac do ruskih odzeljenjoh. Ja znam, že vi rokami, može povezi decenijami vodzeli akciji prave za toto i prosto ste obišli šitski naše štretki. Preco to važno z vašoho iskustva i jaki poterašnje iskustva u tim šitskim? Ďakujem, že se nás dneška povolali práve, že zakončuje školský rok i evo tých dňoch še i upisujú deti i do predškolských ustanov i do osnovných školov, to práve i mesto i čas, že by sme povedli. A ja môžem povedať i osobne, jak pedagog, i robila som i u predškolských ustanovi, znam, keď to znači, které sture okreme i u drugih naših mestov, jak treba popularizovať ruski jazyk medzi najmladšíma. A tiež tak i u mene Društvo za ruski jazyk môžem povedať, že mi i osnovnu zadaču máme, zadatok, že by sme popularizovali ruski jazyk nasam-pred medzi škoľarami. Už rokami máme aktiv nastavníkov ruského jazyka, takže še mi 90. rokov, keď už bolo tak povesť kritičné, že sme vyučovanie ruského jazyka mali idem u Orachove i u Verbaše, rušali po všetkých našich štretkoch, všade sme abo obnovili vyučovanie ruského jazyka, abo sme preširiovali, abo sme až u zapojedných mestoch i otverali celkom novi odzeljenjak, co bola Subotica, poznejšie Savino selo i drugi štretki. Evo idem povem, že sme i nasam-pred i da u preškolskih odzeljenjoh zaprovadzeli jednu takvu aktivnost, ktorá pozariadova, tak povedz, ali je ona u programi i u zakonu o preškolskim vychovanju, že še vyučuje ruski jazyk jak výborná aktivnost u Novim Sadze, hoď bolo pretarnúca zaše, otrimuje u Erbaše, še nam nije pospišelo, u Kuliše nije pospišelo, ali budeme še namaha, že by sme i u poriadni... Kraći period bulo i tam keď... Bulo i u Kuli i u Verbaše, evo prešloho roku sme boli i predsjedatelji i Melanka bula. Međutim, ja думам, že tu je jedna kapča, ktorá, što tak poveš, straci kešena mesta rukovoditeľov tých ustanovov. Keď prídu novi osobi, ja думам, že my musíme vše od počátku bešedovac. To što nam slučalo prešlo roku u Sremskej Mitrovici, keď še menoval novi direktor, keď še u Sremskom frontu menovala nova direktorka, evo u preškolskej ustanovi tu u Novim Sadze. Museli sme pojsť otvárať dveri, hoď ja evo, môžem povedať so svojím robotným iskustvom i so mojima rokami u všetkých aktivnosti. Ja še, mne milo, že pôjdem i nehaňba mi pojsť zadurkať, hoď všetky oni mladší osoby, oni všetky nám otvoria dveri i nikto nepovie, že koleginice, šta hoćete, drago nam je da ste došli, vi ste obnovili naš program i všadzi sme tak povedz i obnovili i porušali to ti aktivnosti. No međutim, može i predsjedatelj Malanka upravu, že treba vecej buď aktivni. Može buď, že mi dozi skromni
i neteľo bešedujeme, neteľo veľa scházky organizujeme, že by sme trebali vecej buď u našich stredkoch na programoch i organizovať zaži fachovo scházky, môže byť bešedovať i z pedagogijného, psychologijného boku, a okreme z demografijného i zo všetkých tých aspektov, ktorých predsjedateľ bešedoval, že by sme opredeľovali deti už na predškolskom uzrostu. Pravu direktorka Kocúrskej školy, keď tvári, že u predškolskej ustanovi u Kocúre i výchovateľky ruskyni, i deti, ponad 60% Rusnáci, i oni ich už všetko opredeľujú na serbskú nastavu. Boli sme i otrimali schádzku, ale sme, dúfam, že sme, ne znam, teda my máme šmelosci i dalje i pojdeme, dúfam, že nám nikto nevežne za zlo, keď pojdeme. My máme na osadku máme za sobu veľké iskustvo i veľkú oblapenosť decov. Evo ja mne statistično poviem, že okrem Kocúra Kerestúra u tých troch štretkoch my vyučovanie ruského jazyka máme u 14 mestoch. U Novým Sadze, Veterníku, Strimskej Kamenici, u Kuli, u Vrbaše, u Bačkej Topolji, u Novým Orachove, u Savinim selu, u Subotici, u Spodincov, u Šidze, u Bačincov, u Berkasove i u Srimskej Mitrovici. To vjedno 27 školi, odnosno okolo 30 školi otveraju dveri našim profesorkom, oni zapisuju do dnevnika, že otremali to tih od zimi i bez ohľadu, co najhlavnejšie povest, že se normativa u obrazovanju nič nepremenjela. Od 90. rokoch stoja i pravilniki i zakoni i ne idu nam na ruku, bo všetko še unapredzuje u oblasti poriadnej nastavi. Keď u pitanje výborná nastava, známe Lanke, keď sme utorili i na koordináciu, že to predmet treba, že by dostal výhodnejšie mesto. On medzi výbornýma predmetami, medzi, už da ne pojme, ktorýma predmetami, že je ani neobovjazný. My budeme i záždem utoriť. I u Skupštini Srbiji, i novomu ministrovi, predsjedatelj otvorce dveri, pojdeme ku novomu ministrovi prosviti, musíme bešedovať. Ja tiež tak dávam za úvahu i pokrajinskim institucijom, že mohli kus vlastnejší buď, bo za njima stojíme my všetky naše iskustvo, že by trebalo vecej raspovedať, pa dozvolite već tým nacionalnim manjinama koje imaju mali broj dece, bo mi nevinovati preto, mi idem organizacijno ne možeme u vekších mestoch mať poriadnu nastavu, pretože sme rozošati u 30-40 školok u Novým Sadze, u 60 objektov preškolske ustanove napríklad u Novým Sadze. I neumožljivosti sme organizovať nastavu u jednej školi, u jednej ustanovi, že by nás bolo 15, 30 alebo keľo. Idem aj poviem, že som spravdi včera reagovala u O tým budeme da počičko že tu treba byť vlastný. U pestovanju ruskog jazika jak výborného predmetu. Ljubav bi, kad bismo u sljedujućem segmentu išće dakle spobešedovali i o tem, co še slučalo tu u Novim Sadzi i o vašem reagovanju. Ali pretim išće bi mi hasnoval na hodu probovat ještě časi pobešedovat o tim, panje Rac, co se spominali, že postoje određeni kratkoročni miri i određeni dlugoročni miri u tim šitskim, koji bi nam trebalo preberati. Keď to tak, ktorí by to boli i dlugoročnejší míry, že by se situacija eventuálno zljepšala, dúmam tu i u demografskim i u nekim drugim. A keď to spomínam zmyslu, keď to spomínam, či eventuálno može u budúcich rokoch i sam budžet nacionalnog osovitu veći budeš mušić dati prioritet, može biti išće vekši, hoće znam, že do značnih sredstva še vidvojuje i teraz z nacionalnog osovitu, ali definitivno prioritet dati obrazovanju, až i na određeni sposob, či postoji tak uslovno povedeno manevarski prostor za neku politiku stimulovanja nataliteta. Či ste razdumovali o tim. I keljo povedzme toto nacionalna strategija, ktorá nedávno robena, to prepoznala jak potrebu? Po nacionalnej strategii sme prepoznali, zato že my vidíme, že nás vše menej jest, takže sme sa opredzeljeli za toto. Ja vám môžem povedať, že jediná štíra potrimovka prichodzi zo pokrajinského úrovňa. Tu už spomnut, znači Irinka, ktorú ja doživujem od našho apostola obrazovanja naših decov, bo stvarno cali svoj životni vik tomu pošvecela i aj na tým najščirše dzekujem u meno nacionalnog sovita i cali ruski zajednici, bo teljoše pošvecic tak nevyčerpno tomu, no stvarno treba život za toto žrtvovať. Da ne bilo takih pojedincov, mi bi sigurno nješka ani to tu fazu ne mali, bo drugi nacionalni zajednici, evo už spomnuti tu i Bunjevci, i povedzme Ukrajinci i drugi, nijak ne možu ani dosjahnuti toti urovni, ktorý máme. Mne evo prosto duša boli, že teli generaciji še boreli za toti našu šitski prava, da ih sebe možeme spolnjovať. Teraz ne bude kto vypolnjovať toti prava. No, to stvarno nije odvičateljno, až budem tako zihrobil spreme rodičov,
rodičov, ktorí nie upíšu deti a postoja možlivosti, že svoje dziecko uskracuje za jednu veľkú možlivosť u života, že by ono bolo člen jednej nacionalnej zajednici, ktorej pripada. Ono može biti odbluka nacionalno i vecka u društve, bude sigurno vše z boku, bo jeho nacionalni identitet bude na neki sposob oščerbeni, kad on ne zna svoj nacionalni jazik. Takže apelujem s tým na rodičoch, nie uskracujte to svojim decom. A pogotovo, že še našim decom teraz u tih menších odzeljenjoh, gdje po 5, 6, 7 dava možljivost nahodi individualni roboti, co še na zahodze jednostavno tretira i placi draho, že bi še moglo veci pošveciti času pojedinomu dzecku. Bo vi kad mace odzeljenja po 30 dzeci, velji dzeci ostanju zanjezbani izo zboku, pretože su njeprodorni, že še nje vyboria za svoje mesto, jak da povem, pod slunkom, a može uzbuli talanti za rižni drugi aspekti. Tu profesorki, nastavnici, učiteljki maju sigurno veľo veći času i možljivosti i prepoznat pri dzecoh odredzenih sklonosti i to ti dzeci možu ljehčejše napredovati. Takže evo to njem jedan kratki apel rodičom, že bi i toto mali u ohľadze, keď opredzeljuju svoje dzeci do ktorého odzeljenja ih upišu. Od tih mirov, co sam prije rekao spominao... Skoro jak ih spominjece, to ti miri išće. Dali ste mi teraz jedan dobri šlagvort tih njogu rozvarki s jednim kolegom našim. On vyniesol jednu istiž interesantnú ideju, že za pojední ľudia zo druhých zajednícoch, keď čujú náš jazyk i keď spoznajú, že my môžeme dosť dobre komunikovať, tak povedať, zo celú strednú Európu, že by na odredzený spôsob môže byť u tých kratkoročnejších míroch, môže byť trebalo agresívnejší, na rížne spôsoby probovať afirmovať náš ruský jazyk jak svoje fajtové esperanto všetkých slavianských jazykov. Možno by treba i o tým rozdumať na društvených mrežoch, na nejaké druhé spôsoby, kde by še naše institúcii možno byť druhý uključili. Co domáce o tej ideji? Evo Milanka to nahlašela i ja думам, že i ona o tim išće veci poje, bo to, co bi trebalo biti naša veľká prednosť, keď slavijanski jazyky môžeme skoro všetky rozumiť, a s jednima môžeme i direktno komunikovať, co je jedna veľká prednosť, pogotovo, že še teraz Evropa zjedinjuje, vi budete mať malte ne 1/3 Evropy slavijansku, gdje ste hodni komunikovať s ľuďmi nepoštredno, co je jedna veľká prednosť. I to ne uskracujte svojim decom, keď im teraz tak ľahko naučiť svoj jazyk. Do 3. do 5. roku dzetsko jak špunđija upíva všetko. Jemu nie nápor nejaká nepočeškosť, že by naučilo ešte dodatný jazyk, a pogotovo, že mu to materinský jazyk i že mu to posle u živoce veľo vredzi, keď še on čustvuje pripadníkom svojej nacionalnej zajednici, keď ne može še, povedzme, skrivať alebo za nejaké druhé stvari. Jedna od mirov, ktorú som spomnul, toto tá finansína, i dúfam, že na tej budeme insistovať, keď god bude nacionalni sovid u možljivosti. Mi teraz vydvojujeme skoro 2 milióny dinári za obrazovanje do roka, budeme patriť, za to bude po možljivosti ešte veci, hoď ne môžeme i drugi konari oščerbiť, jak to kultura, informovanje i uredove osnovanja jazika i pisma, ale obrazovanje napevno, že tot akcent, na ktorý treba teraz u najchodzacim periodu dať možljivost. Treba provaziti teraz pokrajinski, povedzme, konkursi, jeden u ceku, za mladih rodičov, to je interesantne. Pokrajinski sekretarijat teraz rozpisal konkurs za rodičov, ktorí majú robotu u Horodze, že by na Valaloh kupovali povoljno kvartelji, to je obisca. To nam dava za možljivost, že bi naše štretke, jak su Đurđov, Kerestur, Kocur, mogli na to sposob razrišiti. Ljehčejše še ipak može dostati z robota nješka u Horodze, a može uz egzistencijalno ljehčejše može žiti na Valalje. Zostim bismo u naših Valaloh može uz dobili mladi malženski pari, koji bi vecka mogli i nadalje pestovati tu i vospitovati svoje dzeci. Drugi to co mi musimy tak isto prepatrić od drugih nacionalnih zajednica, pogotovo nam Stream Bars rozošati jeden kombi kupiti i jednu vospitačku osposobiti, že bi možela tot kombi pozazberovati dzeci z Bačincov, Bikiću, Berkasova i privezi ih do Šidu na jedno mesto, že bismo na to sposob mogli informovati naše odzeljenja i na tim robiti.
Druge našo kulturno-umetnički društva pokus prevez i do prosvitnih, znači kulturno-umetnički i prosvitni. Tak i volali, že bi bili prosvitni, že bi, povedzme, evo nam bar krasni priklad Đurđova, gdje oni šitski dzeci oblapja, že bi prešli prez kulturno-umetničke društvo, ta će budu tancovat, će budu špivat, će budu hrat, će budu glumic, recitovac, ali oni prejdu prez to kulturno-umetničke društvo i sigurno i napevno, že tu coška zdobudu i Ще jedno od rješenja se spomni u našoj javnosti skoro jako spomnjemeljem jedno nadponuce za naših patračov i vi počitwani patrače možete učestvovati u kreiranju nješkajše emisiji na telefon 021 6623 245 možete postavljati pitanja lebo eventualno dejaki vaše rozdumovanja o tej problematike o ktorej nješka bešedujeme. Ešte raz povtorujem čisto telefona 021 6623 245. Spomni se, u jednej nahodi sam prisutovao kad se spomni, že naša, može biti realno, že bi še formovali mišani odzeljenja. Ali skoro ja gotim popešedujeme, ljubol bim čut pani Rimarovu kolo te ideji afirmovanja agresivnješoga, afirmovanja našого jazika u švetovih namikoh. A ja dość často znam buď až i oštra, keď še toho dotyka znanja jazika, učenja jazika, ja već še hovorim, že jak Slavko govori, nie uskracovati zime, ja hovorim, nie odnimajte, nie vyrivajte djecom z ruky, coška na co majú pravo so zrodzenjom. Preco, i keď mišane malženstvo, a preco već kad nie počitovac, насамперед не почитуju малженски пари една другу. Значи муши буд злем руски, претоже оце друснак, лебо лем сербски, лебо лем маđarski, a predsovjetska znači ke tu njet počitovanja medzi mužom i ženu, sovjetska dzeci. Dzeci tu već ljem žertvi, pretože še rodičinje poradza. Znači, tu muši bud sperše uskladzene, tu muši bud ta tolerancija, to počitovanje i učiť obidva jaziki. Bo to bohatstvo, ktoré dzecom možeme dať, a mi im ho odnímame, bo še bojíme, že nie znam, budem uľahčejšie u školi, to dom čista sprevodska, o tým nesem ani diskutovať, že či im ľahčejšie, keď doma bešedujú po serbski, ne poviem, že to až taký absurd. Doma Horebs dom stanovisko. Znači, bešedovac obidva jaziki i ocov i macerov rovnopravno, paralelno, zato že nijedni rodiči su mi vidjela, že boli zastarani, izljeknuti, kad še im ponuklo možljivost učiti anglijski, ljebo njemecki, to njih to nije bilo zastarane, že ja i nje budu miša. Njih to še nije zastaral za toto. A njih to nie zlekol, že nie budeme ho dávať do serbskej školy, bo budem mišac. Naprotiv, bar še trudzime co skorej dac do srpskog odzeljenja. A to Slavko hvaril, že u Evropi še placi za individualnu nastavu, odnosno za individualno obrazovanje. Ja bi još povedala, evo tu jedan slučaj, ne budem ani imenovati, ali zname, kto zna najše i prepozna, nevažne. U jednim našim mjeste treba, že bi še upisalo djecko do peršej klasi, ta še rodiči vahajući daju do ruskog odzeljenja či nje, ali jak kad sami hlapci ozdanje daju svojo jedno dzivče, že bi bilo same. A ja sebe podumala, a ja bih požadala, ona bude princeza tam, bo princezi i princove mali privatnih učiteljoh svojih, ktorih placeli, že bi ih ospitovali doma u obisu. Ta dumam, že to dzivče, kad patri mac bar mala ceku upisat dzecko do ruskog odzeljenja, bo ocec rusnak, ali hvari ne dam ju, co bude sama pri hlapcu najce mi išće da jedno dzivče. Ja se vidim, a ona bi bila princeza tam. Irinko, spomnili sme Slavko Rac i ja to ti mišani odzeljenja, jak jedno od varijantoh možljivih. To jeszcze še vi dos uputeni do tih zakonskih predpisanja, jeszcze še u zakonu postoji možljivost za take, hej? Ja zekujem Slavkovi na pohvalu na mojej roboti, međutim on zna, jak mi on školjari u Keresture, čidzme na moriju buli, čidzme mi še po ruski učeli, špivali i evo ostali sme na ostatku teraz i u tej roboti na istih tako z meridijanov, že šitski, že unapred zvijeme i vojnek predsjedatelj i mi i u tih naših organizacija, asocijacija uzezme. Dziękuję, Slavko. Kad u pitanju dvojazična nastava, to razumiše u zakonu.
stoji, že nacionalne menšine môžu mať zodzelenia na svojom jazyku, ale i môžu i na druhom jazyku. To Mađare pestujú u Sjevernej Bačkej. To bi trebali mi už davno toto zaprovadziť. A na ostatku to tak stojí u Đurđevoj Kuzureži, jednu časť predmetov i tak prepodavajú. Znači u realnosti Nastavniki po serbski učebnik je na dvoch jazykoch, to praksa. Ja še zradujem, že u Đurđevaži skorejša direktorka prepodavala fiziku i matematiku po serbski, a mi već je dozirali i dali sme učebnik i to prešla na ruski jazyk. Znači prepodavala i rusnacom po serbski. Takže to všetko može bi trebalo to u Kocure i u Đurđevac pravdi zaprovadzi se. A tak môže i na preškolskim возрасту, že i to tí preškolskí deti, ktorí my ukapčujeme, jak u výbornej nastaju oni prichodza iz uzmyšľaných boženstvoch, taj oni vychovateľky povedu, že oni so s njima kontaktujú peše po serbski, a već ih kus pokus uča i rusku, brez literaturu i brez dijalog, brez bešedi. Takže nam serbski jazyk prisutni, ali mi še namáme, že by to po rusky rozumiše prez celú osnovnu školu i u strednji školi, že bi še naučať ruske. Ja to včera isto jutro, že mi učíme deci ruski literaturni jazyk. Oni môžu beše do vás doma, ale toto co še mi namáhame prez program, prez učebníky, všade na robotných mesto profesorky za zakončenú ruskú katedru alebo profesorky klasnej nastavi na vysokim úrovni. My tu nesmeme zatajiť ani padať, jak bym povedala, ale znači deci i dobra zeha, že by sme i dalje rozvivali aj učili ruski literaturni jazyk, a rozumiše i toto podtrimujem, že by še i u širších napriamoch uče ruski jazyk. Ja znam, že i na fakultetu to magistar Ksenija se kedy hovorila, že veľi studenti uča ruski jazyk jak výborný predmet. Že to pripoznáte i bardzo ljubia jazyk še ľahko uči. To svojefatová afirmacija našeho jazika. Vi želali doplniti toto ideju? Čisto da je javnost bude upoznata s tim, že máme inicijativu pokrajinske ombudsmanki, ktorá robí na tej međunacionalnej toleranciji, že mi generaciji, vi, ja i Milanka, i ktorí sme rosli u tih bratskih odnošenjach u naših nacionalnih zajednicah, gdje sme učili jazik štretku. Znači, kad Serbi žili u, povedzme, ruskim Kiresture, kod Curevo Đurđove, učili isto po ruski, jebo u mišanih štretkov, gdje mađarski dominantni žiteljstvo, tam isto učili po mađarski, a isto tak vecka i Mađare učili po serbski. Bo máme teraz situaciju, že nam še, povedzme, odrezeni štretki zaveraju. Takže máme podpolne vyučovanje, povedzme, mađarskog jazika ljem na mađarskim, imate u Senti, u Kanjiži i tamo problem komunikaciji na državnim jaziku. Teraz, že bi sme toto na neki sposob zaobišli, bo to tako i povekšuje i nacionalni tenziji i šitsko, keď će ljudi ne razumija. Znači, keď ljudi ne možu komunikovati, to osnovni problem, že preco prihodzi do zraženja. I preto pokrajinska ombudsmanka porušala inicijativu za vymienku i doplnjenje zakona o obrazovanju, gdje bi u tih mišanih štretkoh boli otvoreni mišani odzeljenja. To bi nam, Rusnacom, bol ratunok. Tam, gdje máme mišani malženstva, već bi oni hodzeli do mišanih odzeljenjoh i u tih mišanih odzeljenjoh bi bilo ljem povekšani fond hodzinog materinskog jazika. Takže do tih Serbico bi hodzeli do tih mišanih odzeljenjoh, mali bi ljem doplnjujući par hodzini tižnjovo ruskog našog jazika, a našo bi mali kuzveci srpskog jazika i mi na taj sposob nije tak važno, že će u biologiji budeme z nas povedať, že jak še vola klitinka po ruski či nie, ale je bitno, že naučíme klasičný náš ruský materinský jazyk i že sme hodní komunikovať vecka so štretkom, u ktorom žijeme. To, že to bude afirmatívna míra, ktorú my, jak nacionálni soviti, vekšina potrimali i to sigurno u najchodzacim periodze treba na tým robiť i rozvívať. Pomali še vracame na zapojedne rješenja, ktorí davno už na tých prostorov nažal, musimo povedať, že sme mali šitsko toto. Bivša Jugoslavija bila ideálny model za šitsko. Evo teraz, keď će spatravaju na Evropsku uniju, do čoho da šela pizza? Hoć do obrazovanja, hoć do privredi. Šitsko mi toto už mali mušeli sme zrujnovati njezemljem predsjedom. Žano bi mišljenjem o tim segmentu ostali sme dlužni našim patračom Nješka Pulo i u našem dnevniku emitovane vaše reagovanje, poneže naša realnost očihljadno i še bece i dzeci, ktorí oblapeni zos vyučovanjem ruskog jazika jak výborného predmetu. Tu vaše iskustva veljih rokoh šelijaki i pozitivni i dakedy i negativni. Teraz še tu slučajelo včera práve se mali schadsku odboru za međunacionalne odnošenje Hrodu Novom Sadu, prosto u nekim zvitu, keď sme videli vypuščeni prosto zvit o
pestovanju ruského jazyka. A ja do toho odboru menovaná z bloku nacionálneho osvitu, ja nemôžem prejsť. Ja še streamujem, rozumíš, nereagovať tam, kde nemusím, a ja to rozumíš, že som musela reagovať. To už 9. schádzka. Ešte som riešenie nadpomla predsjedateljki i odboru, že by sme trebali mať pre patrunok školoch, klasoch, čísla nastavníkoch, ktorí vyučujú na sam pred maďarsky, slovácky, ruský, ktorí u službenom hasnovanju u Novim Sadze. A ja som nadpomla, že treba byť jezike, deci po ukrajinsky uča, romski, sme čuli, že u školi Đorđe Natošević i bolharski jazyk deci uča. Međutim, evo na toto schádzku sme prišli, ja že schádzka nebola dosť porichtana, dostali sme jeden pre patrunok za osnovné i strednje obrazovanje po maďarsky, po slovácky. Ja rozumiem, že reagovala. Ja še pririchtala za toto schádzku, ja nemôžem pojsť tak. Ja so s nastavnicami Olju Jakovljević, so znovu nastavnicu Ana Mariju Ras pririchtala podatke, môžete vidieť mi točno známe u Novim Sadze, u ktorých školoch. Jest, napríklad u Novim Sadze u 10 osnovných školoch, hoď i u dvoch ešte u Veterniku i Slimskej Kamenici. Jest 77 deci. Daraz znam Melanka bol u 19 osnovných školoch. Teraz sa to čisto zvedlo na menej školy. Hejce. No ja môžem povedať, že napríklad na Limanu nemáme vyučovanie ruského jazyka. Ani Jovan Popovič, ani u Žarko Zrenjani, ani u Sonja. Loni sme taký čas boli, modlím vás, doznali sme, že še jeden roditeľ Plančákov vyjašnjel, kad mu ponukli mađarski i slovatski jazik, mu napisali, že može se rusinski. Ja sam Rusin, hoću rusinski. No tu ta cidulka došla do direktorke, ja pošla i pitala sam še. A ona mi je vrala, pa znate mi baš koleginice, hoćemo ruski da otvorimo, pa reku, mi nismo stranci, mi smo Rusini. Pa da odište naredne godine, no mi pojdeme vidjeti, že co se slučuje, jak dalje vidi se. Ja včera reagovala. Vidíme decov z Nového Sadu, ktorí osvojili veľmi perši mesta práve na našem ekranu. Hej. Može se vysoko, ja možem povedati, Melanka, že mi u tih odzeljenjach prijavenih djecoh máme djeci čiji rodiči doktore naukoh, vyznačni profesore, inženjere. Oni nam čekaju, že bi všetko bilo porihtani, že bi privedli djeci. Oni še ne brikuju, ne staraju o tim, že idem treba nadpomôcť, evo Inješka, že keď tých dňoch ponúkňu direktore školoh, že na ktorých aktivnosti še djeci žadajú prezidenti rodiči, priznáš se, že treba i po ruski. Dopiš se na to tu javu, že sece po ruski, bo se Rusnaci Plančakovo, lebo ktoré máte prezvisko, že máte unúky, máte djeci, ktorí žadajú vyučovať ruski jazyk. Vy nám z jedného boku taký pomôžete a i rozumíše tým rukovoditeľom. Druhé, co som reagovala, že napríklad nedáte ani pre patronov za štrednje obrazovania. Znajú našo patráče i rodiči, že sme pred 7 rokami u Novim Sadze vytvorili vyučovanje ruského jazyka na štrednjem urovnju. Melankovo djeci všetkých odzeli. I práve prešloho roku, odnosno u septembru, keď sme prijavili 29 djeci, bi ostala nastava. Hodzeli sme, pisali, predsjedatelj dal potrebovku, pokrajinski sekretariat, oni teraz tiho, volame maju oni dzeku, coška to normativno nie pririchtane, hejce, že by više budeme namaha, že by sme ti djeci i na ješenju. Obrapeli. Pretože my musíme na taký spôsob, máme jednu gymnaziju u Keresture štrednje, međutim u Novim Sadze, ali i toto su najhlavnejšie, ja žadam za Srimu poveže u Šidze, od 2008 roku u gimnaziji Sava Šumanović, u gimnaziji ktorá také značné meno má, evo ja mám tu spisok, 30 djeci upisani na ruski jazyk, ktorý uči i teraz Denko Lazor, filolog, master. To ti djeci teraz, keď jedna doplnjenje, oni prezrobotni uča ruski jazyk. I ja, napríklad, z Uzbačincov, ja mala zadaču, že bym ubezovala až rodičov, džunjovih, radinoho i drugih, že by djeci hodzeli u gimnaziji na ruski. Međutim, ruski hodzini njetljem jest pestovanje. Ali naj napomnim ovoj predsjedateljovi, že napríklad profesorka u tej gimnaziji dostava na doplnjenje od nacionalno osovitu. Ta še i mi postarajme, že bi Zdenkovi holjem tudi 4000 pejzda mu dodali tako, že bi on zvek šudzeku robil. Oni teraz robi biblioteki, robi hraždanska, ali on, treba da znate, že on otremuje programi na 6-7 jazikoh, ali vše ruski prisutni su s vyznačnima točkami, pisateljami, takže думам, že treba popularizovati i to stupenj srednjeg obrazovanja, gdje možemo, razumiš, a vše djeci jest. Irinko, spomnuli ste práve teraz srednjoškolské obrazovanje, a Ljubavin, kad bi sme holjom daku štasu išće pošveceli u nješkajšej emisiji i jedinej našej ruskej gimnaziji znači u ruskim Keresture, gdje ruski odzeljenja
Tyž tak jak da po situacijah veliko nie taka prebarz optimistična pre rižni pričini, ali skoro jak o tim dako spopešedujeme, predkladam, že bismo posluhali direktora osnovne škole i gimnaziji Petra Kuzmijak u Ruskim Kresture. Problem u naših dzecoh, to generacije teraz 8 klasoh tak dost dobri, i všetky by oni dečka ísť zo Skerestura. Nerozdumujući o tim, že tu môžu i 4 roky, da poviem besplatno, bez placenia tam, bez tých psychózoch, stresoch, či budeš prijati do školy, do internátu, na privátno, peniežne sredstva nemali, ozdaš, dumaš, že to njem gimnazija, njem za odlični školárov, že baš dobri školári nie budú tu, nie znam, mať taký problém, nebo co. Dalej, 36 rodzeci zakončuju nam 8. klasu, to isto dost malo číslo, da je bilo po 70-80, ta lehko bilo na poljnici jedno rusko odzrenje. Jak situacija vypadra, može od 5-7 zainteresovani, ja znam isto povedza, željem zos jedno odzeljenja profesorki matematiki Marmili Slavici, to je Plančakovi Slavici, može biti barže, tak budeme znati, Ljem z jej klase zainteresovan za SPTV-ove školi tu 5-7 školare. Situacija taka, znači, že coška še muši porobic, že bi nam perše ministerstvo priznalo i menše odzeljenje od 15, dom, že to porobene i že problema njet, ali rozbito tu psihozu, strah, že znači, nje do gimnaziji še može upisati z njem odlični školari od 5.00. Bojim se, že od prihodu školar z Ukrajini nie bude nič, da kedy škola naša mala priznate međunarodne odzeljenje, ja robili tedi školjare z Medzilaborcov, Smetana Jan, z Horvatski, buli tu, međutim bilo ošlibudzovanje Vukovara i dzeci posle 2-3 mešatoše vracali nazad do svojih mjesta i već se o ideji, znači međunarodnog odzeljenja uopšte nije bilo ani bešedi. Nam už povedz toho roku nije prišlo njih, to oč bilo najavene, dako še da se zakašnjelo s papirami, a pogotovo teraz u tej situaciji ne verim, že budze i ljude še obovaju i jest dodatni neki problemi, o kotri bi mnje već udovozili, nije baš to tak lehko i prosto, jak co možemo se mi zaduvujeme. Javil nam še u međučaše pan Julij Nedelinski z Petrovaradinu, ktorý predklada, že by še odješenje organizovali rižni formi druženja i manifestaciji dzeco gljemzo zmišanih malženstv, že by na odrezeni sposob jedni s drugima bili u kontaktu, co može biti o tim bi še moglo rozdumati. Jezu už neki formi, ktorý še zaprovadzuju u našej zajednici. Nemáme už veľa času, ale ľubil by mohli ukratko, keď by sme mohli vidíte teraz tú situáciu zo gimnaziju, bol plán, znam, bol som na schádzky odboru, ostatní schádzky odboru za obrazovanie, kde ste spomnili, že už u aprílu najvjerojatnejšie budete u Ukrajini, kde še porubuje prívez i novi djeci, medzi tým situácia ešte neiste zakomplikovala. Co teraz dalje? Nažalj, mi už mali gotovi projekt i dom, že to bilo nakročaj od toho, že bi međunarodne odzeljenje startovalo tej ješenji. Situacija u Ukrajini dost teraz dramatična i ne znam na ktorý sposob da stupime do kontaktu i jak mi da pojdeme napraviti jednu prezentaciju. Bo máme bar jedno fine pozitivne iskustvo djeco, ktorí tu už par roki, že bi oni pošli s nami vjedno do svojih matičnih školov, že bi oni vi pripovedali jak im tu i na ktorý sposob što oni tu školuju, že im tu prekrašnje. I vecka to najljepši marketing, znači ne možemo mi pojst veľa ljepše prikazati samih sebe, jak co bi oni o nas mogli povesti to pozitivne, co tu doživuju. I to bola cala zadumka i pan Čučka bol isto teraz da spred mešacom tu i nazdam še, že toto ešte vše ne zamarlo. Mi jak zajednica, mi musíme biti isto rino osvidomeni, keď će nam toto slučovalo, co še im teraz slučuje v 90. rokoch, našo odhodzeli do Kanady.
Mi teraz treba da prepozname situaciju i da naše institucije ruski, a pogotovo i cerkva, znaju prepoznati tu češku situaciju, która na Zakarpatju še slučuje teraz našemu narodu, že by sme može buď prijali i naših sunarodníkov tazi na perším meste školjare, ktorí stvarno nevinovati pre takú češku situaciju, a mi, že bi im otvorili naš internat, že bi tu prišli, že bi učili naš jazik. Oni u tim возрасту, keď će najljepše zbližuju, keď bi mogli može buď zasnovati familiji tu, to tako i jedan demografski kročaj u tomu, že bi sme mali novi mlaženski pari i nadoponijeli može buď to, co nam biološki pošlo do Kanadi, ktoré še porozseľovalo. To može buď jeden mali kročaj, ali za njima bi prišla može buď rodzina i všetko to treba bez počmihu mať u ohľadze i jednostavno ozbiljno o tim roštudirać, bo to nam najbližší. Ja ne vidim drugo od tih, ktorí teraz na Zakarpatju, ktorý jazyk najbližší, ktorým víra najbližša i ktorí so nami delia istý vrednosti. Teraz ich znašlo toto, co my v 90. rokoch preživovali. Nažaľ, to češka situácia, provadzíme ju každý deň. Ja budem patriť pre tých kontaktov. My mali uriadovo kontakty, u oktobru mešacu sme potpisali i medziregionálne sútrudníctvo z autonómnu pokrajinu Vojvodinu i Zakarpatjom, kde pán Bojan Pajtić dal potrimovku takej jednej ideji, že by vecka ľahčejšie še nostrifikovali ich diplomy. Teraz im treba apostil pečac, na ktorý by ich rodiči dereli tam u njih soglasnost, že su soglasni, že bi im djeci prišli tu na školovanje i pokrajinski sekretarijat za obrazovanje im nostrifikuje ih diplomu i tako bi bili prijati do naše gimnazije. Takže toto nje zamera, mi budeme patric da u ceku maju mešacu da jeden sposob, keď sme njevodni fizično tam pojs, a holjam pre tih djecov, co su tu teraz Hviljkova u školi, pošljeme odredzene poručenja za djeci, ktorí by na jesen boli upisani do naše gimnazije. Nadávajme se, že še to uspješno zakonči, a pani Rimarova i Rinko i vi, jaki to može biti ešte formi bi še moglo zaprovadzati i to ti djeci, ktorí tu môžu biti na tih prostoroch ešte baži zainteresovati za našu gimnaziju, či to daco podobne, jak co, može biti tu teraz nie bilo času, že bi pan Homa opruntoval baži, ale on pravi až už dajaki kontakti i s druhima mestami okrem Medzilaborcov, že bi tota naša škola uopšte Petro Kuzmjak na određeni sposob mala možljivost i putovanja častejšovo, že bi djeci zhľadom na takú materiálnu situáciu, kotri ne môžu často ísť na ekskurziji, teraz i putovať, že by i to bol jeden od spôsobov viazania za toto gimnaziu, ale predpostavljam, že i neki drugi sposobi. A ja idem poviem, že mi richtáme stretnúť sa ruských školov, u Bačincoch budú 7. junija, a evo uše javeli zo Mikloševcov, že 25. stretnúce bude u Mikloševcoch na rok. Nastavnica Lesija i Ljikarovo tak nadpomni, že Ruska nacionalna rada už prilapela i finansijni sredstva, da že bi sme na rok pošli da nas čivi Mikloševco, bo i tam zna se, že u pitanju menše číslo djecov, ali oni žadaju, že bi mi pošli šitski z Vojvodine, že bi sme popularizovali, rozumiješ, ruski jazik. Ja sam povezao, že treba povolati naših škodarov na republične zmahanje z ruskog jazika. Mi više namahame, že bi sme prave to ti najviši urovni obrazovanja i dalje pestovali, že bi tu desi boli uspješni. A mnje to co mi bar žalj, kad sme otverali rusku gimnaziju, kad sme pravili školu s internatom, nam sam bola zadumka, že bi prihodzeli djeci z naših ruskih štretkov, ali je obstaveni taki materijalni nasam pred, že rodiči ne možu drahovo troški prebuvanje platiti. Ali ja čujem, že napríklad jedna školarka z Novog Sadu še namaha upisati do Kerestora do gimnaziji, ta naj bi bilo vece i takih djeci i školarov do naše gimnaziji še upisati. Pani Rimarova, vi možete ešte Ja bi povedala coška, teraz vratim še do prešlosti, ali je to bar dobri priklad. Ja zakončila gimnaziju u Ruskim Keresture, u Rusku gimnaziju. Mi imali gimnazijski programi, veljiše zdohadnju tih časoh, i mi odhodzeli, mi putovali, znači dah to recitovali, dah to bula tamaž mali svoj mali hor, krasavci, tako volani. Mi išli, ja što dodajem, do Petrovcov, do Mikloševcov, do Đurđova, do Kocura. Išli smo s tima malima programami. Že bi to bila jedna fajta prezentaciji gimnaziji Keresturskej. Zato že mladi ljubija, kad im pridu krasni mladi sa drugog mesta, i to bi všelijak trebalo zaprovadziti, može biti to trebalo už
Це ще роки скорей, але іще ще не поздно і думам, що то наистце моє предкладання, щоб гімназіалці і teraz не поздно. Бо вони мають програми і за Святого Саву, і за День залюбених, і за не знам які шицько нагоди, можу з того направити один малий репертуарчок і поїзд гостоваць на jednim kombiju do naših mjesta. Ja vam zahvaljujem na učestvovanju u tej peršej časti nješkajšej emisiji. Vjerojatno, že tamelj da gde na ješenj bude nahoda, že bizme še znova stretli, vi analizovali co u mezi čaše porobene, jaka situacija, nazdavamše, že bude tako za optimističnejše, jak to ona može biti hviljkovo teraz vi patra. Zahvaljujem vam išće raz, že ste vidvojeli čas i prišli do našeg studija, a mi prehodime na drugu tematičnu calost. Slідzi emisija Časi mladosti, kotru sme znjali u studiju Dunaj u Petrovaradinu, u kotrej specijalna hosinska bula Sanja Poldruhi z nahodi vychodzenia kompakt diska s jej špivankami u časopisu Mak. Do konca roka še budeme namahać znjac išće da skeljo ekskluzivnejšie emisiji za mladih u tim studiju s novima hostami i muzičarami. Zdravo mladi. Zdravo, zdravo. Witajcie u najnowszym wydaniu emisji Časi mladosti, kotru emitujemy zo studija Dunaj u Petrovaradinu. Jak i zwyczajno, u studiju budeme mać hostov, a pririhtujeme i aktualnosti zo terenu. U vodzenju nješkajšej emisiji pomohne mi moja koleginja Sanja Poldruhi. Zdravo, Sanjo. Zdravo, zdravo. Sanja, poznata novinarka i voditeljka emisiji Ostańce naš mejani na radio Novim Sadze. Sanju, jak ti še pači naš studio? Odlicznie, baš vam šveči, na iste je krasni. Všetky bardzo dobre znamy, že Sanja ljubiš pivac. Sanjo, ti učestvuješ na naših festivaloh, ljubiš chodzić na festivali. A teraz, jak nam še približuje ljeto, približuje še nam i jedan festival u Ruskim Keresture, Vodova Fest, kotri, verim, že še skladaš, že je daku z toho roku pod znakom pitanja od kedy Vladimir Čizmar dal zadzekovanje na mjesce predsjedatelja. Точно так. Праве ту тему и ми обрабјали у нашей емисiji. У Швецек 2 месеци невладова организација Пакт Рутенорум нема својого председателя. И хоче пакташе да бахају пренес нового лидера и конкурс расписани od 16. februara i ще вше на нього ніхто не пријавил. A preco to tak? I co budze nadalje izos Pakt Rutenorumom, jak izos festivalom Vodova Fest, probovali sme doznac na terenu. После 2 месецов гледања нового председателя у организацији Пакт Рутенорум иста ситуација. На конкурс никто не јавја, а така нерешена ситуација уж помални почина бриговац членов пакта. Приближуеше конец јулија, час у котрим ше уж 7 роки у Кересуре отримуе Водова Фест, але судьба теј манифестацији того року неизвестна. To každého roku še isté pitanje ponavlja. Teraz je tako zimšake, teraz še sme utro normalno že budze. Ja i dalje optimista, bo sam taki po prirodi, ali tak verim, že budze. Nie budze jedino keč nie najde predsjedatelja. Preco konkurs otvoreni tak dluho, mladež ma svoje dumanje. Na tot konkurs še nikto ne javlja, vjerojatnije predajaki obovjazki kolo končenja z našim festivalom muzičnim, za Vodovu festu i za podobnima stvarami, jak napríklad za organizaciju všetkoho toho i podobne. Vjerojatno jedna od причина to, že treba prevžati bar veliku odvičateljnost, za njih to še ne usudzuje to zrobiti. A jaka to odvičateljnost? Odvičateljnost vjerojatno otrima zdaki prešli u rovni, kotri prešli pak jak vytvoril, dozveljao vjerojatno i organizovati všetky to ti festivali, co oni robia, to ti ich ruhi, to ipak velika odvičateljnost. Či naiste problem najs osobu kotra budze vodzic aktivnosti mladeži u Keresture, či zažljem vekši problem predstavlja da su inše? Nije problem u kadroh, znači, lebo najs novog predsjedatelja. To každe preučeni, naučeni
šitsko da porobi. Najveći problem to financije. Znači, njih to bi njesel žad na sebe takvu veliku obovjazku i takve veliki rizik. Keď by še dajaka ruska institucija zavžala i obezpečela dobru čast finansijog zavodovu, već bi keresturska mladež mala rozdumovat zljem o tim, že kotrih bi vodzačoh privest na festival. Mi študirali da prerucime tu obovjazku na tako drugo, već sme posto zaključalo, že uopšte ne musimo študirati, zato že po statutu šitskih njovladovih organizacijog sportskih udruženjov i šitskim pripada mesnej zajednici. Takže sme i kontaktirali pojedini osobi i utorali sme, že máme dajaki problemy u kadrovskim smislu i že ne znamo jak še to nastavi. Gdje bilo dost slične študiranje i dost slične odviti, že to ipak vi mušite sami za sebe od z rachunka, že jak to bude već kad to bude za druge organizaciji. Či to možlive, opitali sme še u mesnej zajednici. Думаю, že to jedna totalno nerealna možljivost, pretože to apsolutno nie bola aktivnost mesnej zajednice ni po teraz i mesna zajednica po svojim smislu ani nie zadumana, že bi konkretno organizovala tako jedan program. Z drugog boku, ja pretpostavljam, že pak možda budemo odredzeni organizacijni problemi, ktorí u pierwszym šore muša oni rešiti sami. Sigurno, že ljudi po teraz i njem za zvodovu festu i za všetkima druhima manifestacijami, ktorí še zbuvali u Volalje, mesna zajednica mala odredzenu účast u ramikoh dohvarenoho, možljivostoh i ne vidim potrebu, že bi mesna zajednica preferirala, alebo že bi dala vecej jednej manifestaciji u odnosu na drugu. Jednostavno muša znati, že Pakt Drutenorum to alat o mladini, a o mladina to čast šitskih mestoh, celého šveta i že jednostavno, ajde nek bude to, že na malač švet ostava. Takže evo, da i toto. Takže naše rozumovanje to apsolutno, že pomerame še znova z mesta. Ne daj Bože, kad bi še tu, ne možemo povedati rozpadlo, bo dość češke slovo, ali kad bi še nje nastavilo, znaš komu še pripada. Tot festival rokami po teraz uspішно organizovaný i kračal po odredzenej drahi. Čas ukáže, kto prevežne kormanj u jeho organizaciji i otrima jeho reputaciju. Nazdávame še, že tota situácia úspešno rieši, že i toho roku budeme užívať u dobrej muziky na festivalu Vodova Fest. Sanjo, ti špivaš od maljučka. Perše si počala špivať na festivalu Pupče, a poznejšie i na našich druhých festivaloch. Špivaš i cudzi špivanki, već si počala pisati svoje pismi. Kedy si počustvovala tu potrebu, že biš ljubela odšpivati svoju vlastnu špivanku? A to bilo, jakož i kad sam še stretla perši raz za zabavnu muziku po ruski, ešte tam 2002. keď ne sprevedam, keď som špivala špivanku Saša na Červenoj ruži i to je boli jakiši tínedžerski roki, keď ja počala pisati i jakoši bi već prišlo, že bym preoprobovala i kompoziciju, odnosno melodiju položi na toti svoje teksti i tak nastala perša špivanka moja, Co za tebe ja, ktorú som odšpivala 24 na Červenoj ruži, ktorá tedy osvojila drugu nagradu, co me jakoši motivovalo, že bym i dalje pisala. A príčina predsošenjaška naša hostinska, to, že so s najnovším číslom časopisa MAK vyšol tvoj CD so s tvojima špivankami, kotri si poteraz odšpivala na šitských našich festivaloch. Jak si prišla na ideju, že by práve MAK vydal tvoje špivanky? Po čem se utrudzujeme z Makom, jedno z koleginju Sanju Marković i emisiju Ostanjce na Šmejani, jakošik u ceku sme z ih robotu i z vydavateljstvom i prez rozvarku išće za stedišnjim redaktorom Borisom Vargom sme jakošik šedujući neobavjazno prišli na ideju, že preco bi sme nje dali CD z mojima špivankami, boše už jedno
značne číslo nazberalo špivankoh, ktorí som odšpivala i že da napravim jednu retrospektivu, skore ak co by sme porobili da co nove. I eto, tak prišli sme na tú ideju i počali robiť na tým i dočekali sme vydávanje toho CD-a. CD vyšol i kele špivanki na disku? Na njim še nahodza 15 kompoziciji, 15 špivanki, 14 u jakimšik pop fazonu i jedan obrobka špivanki Povedz mi, ona 15-ak bonus track na darunok. Ona takus inšaka, modernejša je i ja še nas dam, že še bude sluhačom pačiť. Dosť sme pripovedali, teraz predkladam, že by sme čuli peršu špivanku. Sanjo, najše páči, podivljem tvoj. Ďakujem. Moja hiža okupana u cmoti jaja kraljovna nješka večar so z nju panuje daleko od tebe u lanco za me nosi voda i pamjatko jaguce putujem daleko od tebe u lanco za me nosi voda i pamjatko jaguce putujem povedz mi či som daremno čekala šepni mi či mi druga mesto odňala povedz mi či som daremno drugi pokavjala a mesto tebe idem samotu som dostala a mesto tebe idem samotu som dostala. Zimi z prešlosti tancuju pred očima znam to tanec teraz od stoku tancujemo i čujem našu pisnju i nemam veće emociji nješka večer kraljevna pada sa struna i čujem našu pisnju i nemam veće emociji nješka večer kraljevna pada sa struna. Povedz mi či som daremno drugi pokavjala a mesto tebe idem samotu som dostala a mesto tebe idem samotu som dostala. Moja hiža okupana u cmoti jaja kraljovna nješka večar so z nju panuje daleko od tebe u lanco za me nosi voda i pamjatko jaguce putujem povedz mi či som daremno čekala šepni mi či mi druga mesto odňala povedz mi
tebe, ljem samotu som dostala. Na pririhtovanju CD-a naše nješkajše hostinske robeli veljo osobi. Zo z nami u studiju jedna z njih, to Zlatko Emejdi, kotri bol zadluženi za sami patrunok CD-a. Zdravo, Zlatko. Zdravo. Vitaju nas. Dziękujem. Zo stobu sme še u februarskih časoh mladosti upoznali jagod z osobu kotra budze robic na vipatrunku samoho časopisa MAK. Poznejše ši dostal i zadatok napravic ramiki za Sanjov CD. Povedz mi, že jaké to bolo vyvolanie za tebe? No, dakle, bolo vyvolanie, bo som ušel veľa elementy uklopiť na malý format, s tým, že tu bolo jedni obovjazni elementi, jedni Sanjovo sugestiji, ali evo, poskladané všetko i dom, že do konca super vypadnú. Sanjo, Zlatko hovorí, že ste sotrudzovali. Jaké ti jomu dala sugestiji? Moje žadanje bilo ljem, že bi še na CD-u našli fotografiji, to fotografiji, ktoré robil Aleksandar Gusman i tako napominjem. To bilo, najpojem tak, prioritet i dobro u stvari. Bilo tu i veljo toho, co sam žadala išće povesti. Čustovala sam potrebu pojašnjic i objašnjic uključiti všetkih, ktorí učestvovali u tim projektu i nje vychádzi z nikoho. I preto, hej, to bilo, može biti najljepše vyvolanje všetkých to ti mojo zmestic, co sam napisala. Ali inšak, eto, ja mala, ne povem, moje žadanje bilo, že bilo červene a všetko druge Zlatko odrobil pars dobro, takže ja bila prezadovoljna kad sam prvi raz vidjela jak to má vypad, razumom, že sam, ne znam, od radosti skakala. Zlatku, to si bolo prvi raz, že kreiruješ taký jeden disk. Povedz mi, že jaká rozlika kreirovať disk i naslovni boki? Naslovni boki magazinu veľa väčší format, veľa vecí prostoru je za rozbavico, dok disk dosť malý i to vyvoluje nový izazov, jak by sme hovorili. Nové vyvolanie. Nové vyvolanie. Pretpostavljam, že ľúbiš i písni, kotri Sanja špiva? Točno. Ľúbiš. Dobre, co teraz nové u Maku, na co še tvoja robota bude fokusovať nadalej? Nové, vychodzi nový disk Saše Palinkaša pod nazvu Vavilon. To teraz sme počali robiť, vidze u junským čišlje. Jak še ti pririhtuješ teraz za toto nové číslo? Jaka bude kreacija? Odhadni nam dakus. Uvidíme ešte. Co sa dotýka samého diska, tu môžem odhadnúť, bo sme už počali robiť, tu bude taká ilustrácia Vavilonu. A co še dotýka písňoch, poslucháte sami. Sanja, sotrudzovalaš so Zlatkom na to zavod, variš, že bolo dobre sotrudzovať. Međutim, ti už rokami máš jeden tím, u stvari, točnejšie povedzeno jednu osobu, zo ktoru še potraz ukázalo, že bar dobre sotrudzuješ. Tak, to človek už všetko u njemu jednim. Miroslav Pap, naiste od samого počatku, jak ja prišla do Novog Sadu, on zo mnou počal robiť i co što dotika i mojho špivanja, on ozda najzadluženši za toto, jak ja nješka i špivam i sposob mojho špivanja, znati možem njem jomu podzekovať. Ti štagi všetky ti kompoziciji, ktorý, ne poviem, ja napisala, bez te jeho čarivne jakiši kreaciji, dom že by nezvučali tak, jak sú, on všetky ti aranžmani porobil. Prosto ako všik sme še počustvoval energiju, ktorú ja mám. I tak i to ti moje kompoziciji uspel poobljekati od takih, ne znam, fantastičnih notok, že prosto, eto, ne znam, že ne možem biti zadovoljnejša, že upoznam i že telji roki zo mnou, eto, sotrudzuje. Na CD-u máme 15 špivanki, oni porobeni u novim aranžmanu. Da skelo, hej, znači 4 špivanki sme znjali u novim aranžmanu, to špivanki bili orgoni, ti me poznaš, bez tebe iljem tvoja. Ti me poznaš, bez tebe idem tvoja špivanki, ktorí vyvedzený na Červenoj rúži 2014 i 2014 roku, oni studijski njeznjati. I prosto mi bilo naiste žaj, že bi ih vychabela zo toho CD-a, pretože što na CD-u uvek še nahodza špivanki, ktorí už skoro boli znjati u čiju radiju, u čiju nejakih privatnih studijoh. I već sme pozberali tu ekipu, ktorá inšak igraje na Červenoj rúži. Zamodljala sam ih, že či bi sme to ti špivanki njedoznjali i eto, to sme porobili u novembru, dostali novi aranžmani, a bili organi bilo veljke moje žadanje, že bi mi znjala, to pismo sme rihtali za koncert pošvecenu Jakimovi Sivčovi, dom že 25. roku,
Іншак то jedna z mojih najboljših špivankov i prosto mi je bila čest, že bi mi ju odšpivala i Miroslav napravila naiste prekrasni aranžman za nju i eto, juz me isto tiš tak znjali ona štvarta, hej, izbohaceli prosto to ti špivanki u novim aranžmanu i to CD. Prave sme čuli špivanku u tehno stilu. Povedz mi, že jak si prišla na ideju, že bi si prave znjala i jednu u tehno? To slovo o dubstepu ju porobil, to remix porobil Michal Ivanco Kikso, to je DJ Kikso. To smo me še upoznali z jednej nahodi, keď ja bila u Slovackej, keď som hostovala tam i keď som špivala. Prosto sme tak prez bešedu počali bešedu o muziki, že on tvori i mu še počeli to ti špivanki, ktorý ja vyvedla na tim festivalu. I već tak nastalo, že hajde, čom bi sme nje sutrudzovali, že jomu potrebneljem, že bi ja znjala vokali, a on to šitsko umiksa. I tak je bilo, ja u studiju Saši Paljenkaša, keď sme robili daco inše, znjala vokali, prvazaci vokali za tu kompoziciju i o kratki čas sam dostala feedback, ktorý me oduševil. Prosto, možda sam u počatku nje razumela tako, bo sam nje sluhala tu muziku, ali jak čas prehodzel i jak uopšte sam je sluhala vše baže i baže, ja še prosto oduševela sam še i naiste mi milo, že mam i tak jedan projekt na tim CD-u. Vyšel tvoj CD, povedz mi, co si teraz dalje u planu? U planu rozumíše promocija toho CD-a všelijak. Ja ďakujem, že ste me neško povolali za te emisiji, že bi mogla eto vi promovovati to CD. U planu, že bi še teraz jakož obišlo, hej, našo mjesto za s tim CD-om i eto moje veljke žadanje, že bi možda bi napravila i koncert, ali o tom potom budete šitki obvisteni načas i uopšte budu najavljeni promociji. Za teraz je to ešte me treba возбудzenje, že CD vyšol, ta som ešte nije stigla ani napraviti taki plan, ali bude, šitsko bude najavljene. Žadam ti veljo šćesca u tvojih buducih planoh, a teraz najše pači podijumljem tvoj i učujeme išće jednu tvoju špivanku. Dziękujem. Co najstigani, nie ljubimce, jak je pravdu dobre všeši zna. Daljem ti iz i ohab me, zavri dveri na odhodu. Nie patri me, ljemo bratře, puš me naj plačem na rozhodu. Ti me poznaš najljepše, i dušu i dumki, napredok mi znaš i znaš, že umreć spoza dvero kad pojdeš, a ne zamodni me še vraciš zaš. Dam si šljepodu, ktoru tak žadaš, s rovnodušnim mošmikom puščince, a kad bi stanješ od samoti, vraće mi. Dam si šljepodu, ktoru tak žadaš, s rovnodušnim mošmikom puščince, a kad bi stanješ od samoti, może bud zbudzem tu. Co ci powiem, że się ja u drugich oczach lehko najzem zaś, czomnej ciganin, że budzę tak. Keď za ľubou moju dobre znáš, daljem ti ísť, neutorníš. Tvojo príčiny nežadám slúchať, že me neľubíš, že me zabudzeš, o tým cigánstve nechcem dumať. Ty me poznáš najlepšie, i dušu, i dumky, napredok mi znáš, i znáš, že umre spoza dverov, keď pojdeš, a nezamotnem nešte vracíš záš. Dám si šljepodu, ktorú tak žádáš, s rovnodušným ošmichom puščince, a keď ty staneš od samoty, vraće mi. Dám si šljepodu, ktorú tak žádáš, s rovnodušným ošmichom puščince, a keď ty staneš od samoty, vraće. Može bud zbudzem tu. Že bi še jedna špivanka popačela drugim, popri dobrej kompoziciji bar zvažni i dobri tekst.
Zo z nami u studiju Cecilija Nađo z Ruskого Kerestura, kotra pomocnica časopisu MAK, a Ceca i piše poeziju. Zdravo, Ceco. Zdravo. Vitaju nas. Dziękujem. Cecilio, ti studiraš žurnalistiku na Filozofskim fakultetu, takže možeme povedať, že pisanje to i tvoja robota. Medzi ti v slobodnim čaše pišeš poeziju. Tak, ja student žurnalistike na Filozofskim fakultetu. 4. rok sam. Mi na fakultetu učíme to ti novinarski žanri, pisanje vistoh, članku, reportaži. A zaš, dúfam, že postoji troška u mne, ljubim pisac, ljubim poeziju i čitac i tvoric. I tak sam se prenašla u tim i... O čim pišeš kad u pitanju poezija, a o čim pišeš kad pišeš domaku? Kad pišem domaku, to uglavnom to ti novinarski žanri. Znači, máme, da kedy sami nachodíme tému, o ktorej by sme písali, a da kedy máme redaktorku, Maju Zazelekovu, ktorá nám nahádne, že treba porobiť intervju za toto i toto osobu, jaké aktuálnosti se slučujú. I to vec, znači, za kedy sami hľadáme tému, o ktorej budeme tvoriť, a za kedy jednostavno nam je už data. I to znači kus, da še vyražim, ozbiljnejše pisanje, znači to ma svoju formu, ma svoj stil. A kad pisanje poezije u pitanju, to troška zuznuka, co vychodzi, znači treba poskladať slova na papier, slova, ktoré še budú i druhým pačiť, a zaš i sebe da olehčaš s pisanjem. Svoje teksty, svoju poeziju pridavalaš i na festival Červena ruža i po tvojih tekstoch še napisala i melodija, odnosno tvoje pisni še špivali na ruži. Budeš to i dalje i praktikovac, poslalaš i može bud zdejaku špivanku toho roku? Učestvovala sam na festivaloh i Červena ruža i Ružova zahradka. Toho roku ne budem mať svoju pisnju, ne poslala sam nijaki tekst, ali postoji rozlika u pisanju. Znači, muzika, ktorá še komponuje, i muzika, odnosno tekst, ktorý piše še u slobodnim tim jakim šikej ruhu, poeziji, nebo prozi. Kad u pitanju muzika za komponovanje, ona muši mať, dobre bi bilo, že bi mala rimu, već kad je taka pevljiša i melodičnejša, muši mať iste číslo skladoh, znači šoriki da poskladane, dok u poeziji to veľa opuštenše i slobodnejše. Evo, teraz co še dotika Maku, zo z njim vyšol CD. Co ti dumaš o tim projektu vychodzenja CD-a zo s časopisom Mak? Думам, že to bardzo dobre i bardzo značajne i za našu kulturu i za pestovanje našого jaziku i muzike. Evo to, hej, u tim časopisu vyšol CD Sanji pol druhim. Naiste думам, že jej písni kvalitetni i že ona, znači, špivačka, ktorá už poznáta nadaleko, i eto na taki sposob uspjela, znači, prejk časopisu Mak, jak dodatok, vydat svoj CD. Evo, išće ti še nemcoška opitam, teraz u tim novim čaše, ljubiš svoju poeziju durkać na kompjuteru, či zažljem svoje stihi zapisuješ do teki? Ja od tih takih starših, co bi se govorilo, še do teki. Znači, klajbas, penkalo, papir. Ljubim tak pozapisovati, već kad ljubim svoj isterac, poškrabati da ja vidim to svoje boke na kompjuteru, durkanje tekstov, već kto može vi isteraci. Jednostavno ne vidim to svoje namahanje, da preto, eto tak sam šela pjela, že teka, papir, klajbas. To tu tekuš i za sobu prinjesla do studija, takže najše pači, te razučujeme da skeljo tvoje pisnji. Buntovnica. Prehodzim kolo ogromnog budinku. Porozbivani skla, vykriveni nadpisi i rižni poručenja uvredljivog charakteru. Nie pospišujem više ostać zrovnodušna i tracim še u morju slovoh. Čitam i dumki mi še roja po glavi. Še ih vece jest. Hej, buntovnici to zrobili. I već podumujem. A co ja? Može buc i ja buntovnica. Ale ljem tedi, kad sebe namalujem červeni gambi i kad mi še prikrite žadanje zablišnje u očoh. Ti, čekajući tebe, zabuvam na prehodnost času. Vypatram jak coška nepostojace i nestvarne. Rozdumujući oce, postavam svidoma svoj potrebi i ljubovi guce. Neprerivno se dovolujem i zo žaždu čekam. Po cihi vyhvarjam počatni slova tvojho mena,
a oni tak glasno odhukuju kolo mnje. Każde slovo ma svoje označenje i każde od njih me zabolji. A ja še i dalje ih nazdavam, radujem še bliskosti tvojej. Zažljem, to ta vytrvalost čerpa zo mnje šicko mojo. Postavam tvoja, postavam ti. Skriti blukanja, skriti, njemirni od boljoh, mi še valjami u slovoh, ktorý sme sami vypovedli. A zaš taki mladi s pokusom poklekli? Mili ošmih, pocilunok, povolanka, popatrunok. Odvodza me tam, daleko, ja izem, bežim tak šljepo. I šnijem habi ljubovi, zanješenost, strasti novi vypolnjuju dušu moju, a zaš skrito shinam hlavu svoju. Našu suđbu buduju drugi, totico životni kruhi tvardo u rukoh trimaju i veljo toho znaju. U najnovšim číslu časopisu MAK hodni ste prečítať zvelji, interesantnosti i iskustva srednjoškolcoh i studentoh. Keď vežnete to časopis do ruku, uvidite, že hlavna tema i naslov časopisu to kadzi daljej. A keďže srednjoškolci, buduci srednjoškolci dalje majú dilemu, že kadzi dalje, do ktorej srednje školi še upisac, naša ekipa bula na terenu u Novim Sadze na sajme turizmu i gastronomiji, odkalj prinošime prave preporučenje. Туризм у нашей жемі мав ще лепшу перспективу. З рока на рок з нього ще до державної каси злівав ще веці пенєжу. І Vojvodina, дзякуючи різнородності культурох і народох, котрі жию на тим подручу, мав ще веці места, ktorі прицягуюці за туристох. Prava nahoda za promociju takih mestoh to turistični sajmi, a jeden taki otrimani u Novim Sadze od 10. po 14. april. Na štandu Bohatstvo rozličnostcoh predstavilo še turistične združenje Ruski Kerestur. U prezentaciji im pomogli i školjarki srednje škole iz Ruskog Kerestura zoz naprijamu turistični tehničar. Ja upisala to naprijam, pretože toto ja osoba, ktorá ľubí putovac, a u tej školi je mogućnosti putuješ po inozemstve i tak. Ja tu školu upisala zato, bo ta škola uopšte nije češka, a i chodzíme na veľi sajmi i putujeme po inozemstvu. Popri tim, že dzivčata mali zadatok naščiviteljom jih štandu davac informaciji o narodnim oblečivu do kotroho buli oblečeni, oni tolkovali i drugi autentičnosti vjazani za svoj valal. Objašnjime im, že co možu keresture vidjeti, po čem kerestur poznati i tak. Upucime ih do Šickova. Co ti objašnjavala o keresture? Pa objašnjavala som, že še sadzi papriga u keresture i jaki zapasku običaji, co še je i tak. Cilj nam z jednog boku može biti predstaviti naš turistični naprijam u školi, a i samu gimnaziju kerestursku, jedinu na calim Švece na ruskim jaziku. Takže može uče počne z jednu fajtu aktivnost u tim naprijame, že bismo znači mladih upoznali z kerestursku gimnaziju, co ona dava, jaki možljivosti, a u ramikoh toho predstavljanja bi še predstavljali sam kerestur. Andreja i Tamara u keresturskej školi na naprijamu za turističnog tehničara z rižnih predmetoh uča o drugih kulturoh, narodoh, a maju i interesantnu praksu u našej žemi i inoženstve. Putovali sme, boli sme u Bratislavi, u Beču, u Prahu, išlo še do Španije i tak máme praksi u školi, da kad jak teraz evo na sajmu, tu prezentujeme i boli sme i u Beogradze na sajmu, isto tak i u turističkih agencijah máme praksu. Jak bi patrata ta praksa po turističnih agencijah? A fino, dosta zanimljive, možeš naučiti veljo toho i upoznat rižnih orodi i tako. Povolujem všetkých, ktorí zainteresovaní za tú školu, da veľo putujú i da upoznajú veľi druhých žemi, naj upíšu túto školu. Bolo to všetko u neškajších časov mladosti. Zo s vami budeme i omešac, a zo studija Dunajše od vas odpitujeme zos išće jednu špivanku Sanji Poldruhi. Pošlidujúce stretnuce, zdravo!
naše snoja, uvaluše vše vecej pamiatky roja. I nie znam čom znova posle teljih rokoch, ja zažnjem še vracam na staru drahu. Njem jeden pohľad na cebulo potrebné, za jeden prechod prez dverí prešlo si. Jen jeden pohľad i hlboko skrytý čústva vyšli na povrchnosť i znova ožili. Ušmích prekrásny, polný so sľubou tvojou očíka povodco bliščali še u cmoty. Nikda nezabudzem, u duchoch mi ostaňu, uše budú otvera tú starú ránu. I neznám čom znova posle teljih rokoch, ja zažnem še vrácam na starú dráhu. Njem jeden pohľad na cebulo potrebné, za jeden prechod prez dverí prešlo si. Jen jeden pohľad i hlboko skrytý čústva vyšli na povrchnosť i znova ožili. Jeden pohľad na cebulo potrebné, za jeden prechod prez dverí prešlo si. Jen jeden pohľad i hlboko skrytý čústva vyšli na povrchnosť i znova ožili. Jen jeden pohľad na cebulo potrebné, za jeden prechod prez dverí prešlo si. Jen jeden pohľad i hlboko skrytý čústva vyšli na povrchnosť i znova ožili. Počitovani patrače, bolo to všetko, co sme vám pririchtali za dneška večer. Reprízu tej emisiji možete opatriti u štej noci, odnosno na jutre na 2 hodiny 5 minuti i na 15 hodin i 10 minuti. Umeno ekipi, ktorá ju pririchtala i realizovala, ďakujeme vám na uvahi i žadáme príjemný večer. Doviđenja.